Reka ngusuhuze nkwifurize kugubwa neza, ikaze kuri Mbata 250, wowe udahema kudukurikirana uri mu Rwanda, uri hanze yarwo, uri ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi, ikaze kuri Mbata 250. Amakuru yacu araza kwibanda mu burasirazuba bw'isi, aho intambara ziri guca ibintu bigacika, aho igihugu cy'Uburusiya gihanganyemo mu ntambara n'igihugu cya Ukraine. Ni intambara igiye kumara imyaka hafi isaga 4, igihugu kimwe kirasa ikindi nacyo kigasubiza. Ni intambara yabuze gica, ni intambara yanze kujya mu biganiro ngo bijye mu biganiro maze intambara ituze maze ihoshwe. Ni intambara ikomeje guca ibintu bigacika, intambara ikomeje kurwana yongeye kubura indi sura nshya. Icyo ngusabye ni ukuguma ku rushinge, ni ukuguma ku murongo wacu k'uyu muyoboro wacu wa Mbata 250, nimba ari ubwa mbere ugeze k'uyu muyoboro, kandi subscribe maze nimba ikiganiro kikuryoheye gisharinga abandi bagikeneye, maze tukomeze kujyana 5 kuri 5. Mu mpera z'iki cyumweru gishize, isi yongeye gukangurwa n'ibitero bikomeye cyane Uburusiya bwagabye kuri Ukraine, cyane cyane mu murwa wa Kiev. Ni ibitero byakozwe hakoreshejwe drone nyinshi icyarimwe, misile zirimo bombastike, misile zifite umuvuduko mwinshi, ndetse n'ibisasu bya hypersonic nka Oroshanek, ibintu abasesenguzi bavuga ko bishobora kuba ari itangiriro y'ikiciro gishya cy'intambara imaze imyaka irenga 4. Raporo zitandukanye zigaragaza ko hagati ya tariki ya 23 na 24 Gicurasi 2026 Uburusiya bwakoresheje misile zirenga 90 hamwe na drone amagana mu gitero kimwe gusa. Abaturage bo muri Kiev babyutse bumva urusaku rw'ibisasu, intabaza zimenyesha ibyago, ndetse inkongi z'umuriro mu nyubako z'abaturage. Hari amazu yasenyutse, amashuri n'ibikorwa by'ubucuruzi byangiritse, abantu benshi barakomereka abandi barapfa. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibi bitero bigaragaza ko Moscow iri gushaka guca intege abaturage no gusenya ibikorwa remezo by'igihugu kugira ngo abaturage batakarize icyizere guverinoma yabo. Ku ruhande rw'Uburusiya, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Sergei Varnov yatangaje ko ibi bitero byari bigamije ibigo bya gisirikare n'ahagenzurwa ibikorwa by'ingabo za Ukraine. Avuga ko ari igisubizo ku bitero bya drone Ukraine ikomeje kugabamo imbere mu Burusiya. Kimwe mu bintu bikomeye biri gutuma iyi ntambara ihindura isura ni uburyo impande zombi ziri gukoresha drone ku rugero rutigeze rubaho mbere. Ukraine imaze amezi ikoresha drone zihendutse ariko nyinshi cyane, zigatera ibigo bya peteroli, inganda za gisirikare, ibikorwa remezo by'ingufu imbere mu Burusiya. Raporo zitandukanye zivuga ko ibyo bitero byagabanyije ubushobozi bw'Uburusiya bwo gutunganya peteroli ku rugero rugaragara. Mu gusubiza Moscow yatangiye gukoresha drone nshya zifite moteri z'indege zigenda ku muvuduko mwinshi cyane kurusha iza Shehad zari zisanzwe zizwi. Izo drone nshya zizwi nka Geran 4 zifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko urenga kilometero 500 ku isaha, kandi zikagora cyane ubwirinzi bwa Ukraine. Intambara ya Ukraine iri kugenda ihinduka nka laboratoire y'intambara zo mu gihe kizaza, aho drone ziri gukora akazi kari gasanzwe gakorwa n'indege zihenze cyangwa ibisasu bikomeye. Hari raporo zigaragaza ko muri 2026 drone zimaze kugira uruhare runini mu bikorwa byinshi bya gisirikare kurusha intwaro zisanzwe. Ukraine ivuga ko drone arizo zitera igice kinini cy'ibihombo by'ingabo z'Uburusiya ku rugamba. Abasesenguzi bavuga ko impamvu Uburusiya buri gukaza ibitero atari ugufata Kiev ako kanya, ahubwo ari uburyo bwo kunaniza Ukraine buhoro buhoro. Ibyo bikorwa binyuze mu gusenya ibikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi, kugaba ibitero byinshi icyarimwe kugira ngo ubwirinzi bwa Ukraine bunanirwe, no guca intege abaturage kugira ngo batakarize icyizere intambara. Raporo ya Le Monde ivuga ko buri gitero gikomeye gisaba iminsi myinshi gutegura,
harimo kwimura indege, gutunganya misile, gutegura drone ndetse no guhuza ibikorwa by'ingabo zo ku butaka, mu kirere ndetse no mu nyanja. Ibi bivuze ko ibitero bya vuba atari ibintu byakozwe mu buryo bwihuse, ahubwo ari gahunda nini ya gisirikare yateguwe mbere. Mu gihe Kiev iri kwibasirwa cyane, Ukraine nayo ntabwo iri kwicara. Ingabo za Ukraine zakajije ibitero bya drone birebire ku nganda za gisirikare n'ibigo bya peteroli imbere mu Burusiya. Hari n'ibitero byageze hafi y'i Moscow ndetse no mu turere twinshi two ku mipaka. Bimwe muri ibyo bitero byatumye ibihugu byo mu Burayi nka Finland bitangira kugira impungenge z'uko drone zishobora kwinjira mu kirere cyabyo ku buryo bw'impanuka cyangwa se ku bushake. Finland yamaze gutangaza ko itazafungura umupaka wayo n'Uburusiya kugeza igihe i Moscow izatangaza icyizere ku mutekano wayo. Ikindi kiri gukurikiranwa cyane cyane uruhare rwa Belarusi. Ibihugu byo muri NATO biri kureba niba MINUSCA ishobora kongera gufasha Uburusiya mu buryo bweruye, cyane cyane mu gutanga ibibuga by'indege cyangwa kwakira misile. Nubwo Belarusi itarongera kwinjira mu ntambara mu buryo butaziguye, ibikorwa bya gisirikare biri hafi n'umupaka wa Ukraine bikomeje guteza impungenge. Diplomasi irasa n'itagifite imbaraga mu gihe ibitero bikomeye ibiganiro by'amahoro birasa n'ibyahagaze. Amerika ikomeje kuvuga ko ishaka gukomeza ubuhuza, ariko bikorwa biri ku rugamba byerekana ko nta ruhande na rumwe rutekereza guhagarika intambara ubu. Ku ruhande rwa Perezida Vladimir Putin, gukaza ibitero bishobora kuba uburyo bwo gushyira igitutu kuri Ukraine mbere y'ibiganiro bishya, cyangwa mbere y'uko ibihugu byo mu Burayi byongera inkunga ya gisirikare. Naho kuri Volodymyr Zelensky, gukomeza kurwana ni uburyo bwo kwerekana ko Ukraine itazemera gutsindwa cyangwa gutanga ubutaka bwayo. Intambara iri kwinjira mu cyiciro gishya. Inzobere mu bwirinzi zihuriza ku kintu kimwe: intambara ya Ukraine iri guhinduka. Mu mwaka wa 2022 intambara yari ishingiye ku bifaru n'ingabo nyinshi ku butaka. Muri 2026 ibintu byinshi biri gukorwa na drone, ibyogajuru, misile zirasa kure ndetse n'ikoranabuhanga rishingiye ku butasi. Ibi bivuze ko igihugu gifite drone nyinshi kandi zihendutse gishobora kugira imbaraga kurusha igifite ibifaru byinshi. Nanone kandi ubwirinzi bwo mu kirere bukomeje kugorana kurushaho, mu gihe abaturage basanzwe aribo bakomeje kuba mu kaga gakomeye kubera ibitero bya kure. Ikibazo gikomeye gisigaye ni kimwe: ese uku gukaza ibitero ni itangiriro yo gushaka kurangiza intambara, cyangwa ni ikimenyetso cy'uko ishobora kumara indi myaka myinshi? Kugeza ubu nta gisubizo kifatika kiraboneka. Icyakora ikigaragara cyo ni uko intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ikomeje guhindura uburyo isi ibona intambara z'iki gihe, kandi abaturage basanzwe bakomeje kuba abishyura igiciro kinini kurusha abandi bose. Ese wowe urabibona gute? Duhurire muri komenti igitekerezo cyawe. Reka amakuru yacu tube tuyasoreje hano, tubonane mu yandi makuru yacu akurikira. Mwari kumwe nanjye Mbateto Fifty.